Iwe ikona ratu maringgi sabarakona musukurumu pamulani sere alamanangi kanamu aja jek gagamu sesa alamanangi ambakmu alayamba titina yalamba makali cuana ale amba masa pedana ale amba pe aona ale amba makompana ala manangi kanamu ilalan nama koko ai konara tu maringgi ala manangi kanamu aja jek gagamu sesa Teko megang caramu ale ambak fi aona nalani ambak fi aona nalani ambak fi aona itani datu maringgi nale ambak fi aona ikona datu maringgi alamba masa pedana yalani ambak masa pedana yalani ambak masa pedana nala yamba mas pedana iko nada tu maringgi jaga jaga moko cedena lepo amo tomogo iko nada tu maringgi nala mbak masa pedana coba coba silawi tay ala yamba makompana nala ni yamba makompana itani datu maringgi nala yamba makompana nala si yamba makompana alamanan ikan namu napakone magi caramu nawattumu jajok kalam tenamu ele pamatin rona de gaga yang kalungu tarpas datu maringgi aja nanang kalungu tetap moni kaca pina itani datu maringgi porrena datu maringgi matandre pangalaman na eko mele pamatin rona de gagang kalungu aja nanang kalungu ikona datu maringgi napakone magi caramu kome loma pamu sad ditambah tambah itan rene yang kalungu manangnya jemu pacane padaga singe engkali gani madece nang kalungi mananne ajene pacane padaga singe tetap monika cepina ikona datu maringgi nai dalam nama kokoe pakasingi pangatamu nau pakasingi kompana tarma tadak bamun rimu nama betu amai je banana bengko amai je pelena petu amai taralina emak betu amai bana tarma tadak bamon rina tarma tadak bamon rina dua tau melo mugande tau matampu monri tangga tau mangidat je monri ase paresai bamon rie paresai bamon rina no tadak moga kompai para kompai para nih kompai repin silik nah mata nih ikona datu maringgi na koma tadani jaban na pakasing ni yang olamu elo ni mendra gandemu
ilalan nama koko etar mata debba mondri nana mendre tongan ni ganden nana tau matampu mondri tang nana tau mangi dak je mondri ase bati bana agak gor mak bati bang gitu Woi, lah dapat wi. Woi, sa. Ai mau tang je. Pusua mai je bang lalange. Ani dua ko mani. Malirang dokter anu. Dokter pago ko malirang. Oh, nara de cing ka dokter pace. Ah iya memang pak. Ya nar tu nar de di tu masara papasan atau dulu sabari. Iya. Maka de aja nih pamusapa tadu kona busiko. Iya. Ikan. Ah magaro bicara untuk pace dokter. Nala deceng angka dokter iya pace. Jadi itu kalau kak macule tetap pace dokter. Lo kijolo dokter ago gomitai pasereku. Dua jati bawa na barang. Dua mina barang ya tahu ye. Kau dia nama tanda katanana nuli bitok nasi kering. Terus segera. Napa aja memang perhati Kan, perestan si tak pak dokter. Wih, maja maka do mana lah deh. Cocok nia itala malasa. Malasa pak. Perestai. Wih, makat do. 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 Weh. Magai pak. Wih, ndak mau kok makat do toh. Cocok nia itala malasa. Tadi tagarik tanya tuh kayak masulilana. Ya nasulilana dia na tuo. Ai, ya nama Sulilana. Iya. Dek, aja mapeng aja mapeng. Ai dokter mana tu iye. Dokter mako ye. Akakam gari itu pak dokter. Pakon pak makon. Bahal bete na dokter. Iya. Napa meti je man gari mata rate. Oh, napa ngaprate. Jadi Mau birang gitu. kecarana. Biar sebelolona. Maga tu pak dokter. Ai, jauh dokter Hah? Jauh dokter. Jadi agak na palipig na kampung na tayon roy. Ko ya memang nak suntik mate. Weh, bahaya itu bete yung pak dokter. Iya. Yang kana sa tayo makuraga. Jadi dia nagaga antam sading. Paku nih. Oh, birang sumpul lo nah. Oh, na dia gaga. Masih jiko gari sabari datu meringa. Sabar nih. Lo mite jolok masih jiko. Masih jinga. Masih jito nga go. Cek dek. Ya sang kercek dek. Ay mabela para ni ko dek. Angka gaji pali asa sumpulo lo cek dek. Iyo poda aku pasalan na sumpulo lang sabari. Iya. Itu nang kacek dek angkai tala masa pusisang. Angkai tala masa kedua angka masa katalu akapa aka 20 pitu mabela nih. Iya. Boleh kege masih jingnya. Ay cek dek. Ayah saja cek dek aja na cek dek na jauh curi tanga. Ye tu cek dek mabela rek kita. Iya. Si po gambok mu ye datu maringgi na cek dek masih jingamu. Ay maka bela je kasih. Hah? Mabela. Joisan ni mabela, ya ruba wis po makare si po gambok mu. Ngapa dorani? Tahu aga je pali ye. Mabela ga pali kamu riet amure mo sana. Iya lo mite. Jelo gara lo ita ye. Tahu dek to na warsi ya sabar. Jelo ita. Kada muri kitu ngamoga. Ita gar itu ngamoga. Jelo ita. Iya ga? We. Iya ga? Muri ku tongang. Jadi, mure. Mure. Dia nak kedo na. Mure. Barak mati tungi pale. Dah isang cau dokter. Ini lagi sabar. Pada cede-cengan mu sabar ni. Mahal sabar ni. Parangnya. Aja nak ekor tu mulai perima kau tu sabarimbo. Desi sana di mata yalu ruang. Mak ko to nga dehali.
Aja lalo pakasing manibang angolomu maka tani masak lori pungalla ta'ala. Iya. Tanri tapak malampe tanri sambu moncok de nalamu matana sekone dat buat pina sabari. Tonga deh heli, tonga. Percing pengerang bo. Napa papulang parang. Jadi titari. Papulang parang sija. Sabari papulang parang nih bo. Pakasing ang ulo mo. Lengamay na yung baca, lengang pau. Pakasing pengeram mo ri pengalatan. Bismillahirrahmanirrahim. Japi kombi terawani kombak batu lolok terawani celeng. Ya. Itu tuh. Hidun pagan ketelu. Akan ikat ketelu. Bismillahirrahmanirrahim. Ke prasek nakala male prasek nala kalasin rewana si kalasi. Ini kalasi ya muring biasa di. Berarti pakar sih tolong. Kalasi mana? Pak gana ni ketelu nak kedo mo jati ko de nak kedo matai. Ya. Jalak. Bismillahirrahmanirrahim. Angi puliase atar kuliawa. Ai. Matai. Mati. Dia nak kedo. Dia nak apa? Ay sabari pada ceng pengeram bo. Aja mo taliu-liu ko mulai ko peri. Mau bilang Sandro. Hah? Mau bilang Sandro. Kena mau Sandro kau? Wih, Sandro badu. Sandro kepeliwa betul? Wih. Lo di Sandro. Nenek. Oh nenek. Ai. De nambo upada dulu gangkaku ngatoa. De nawan manas seperti kelingaku mbo. Ai, leng paulit na pong Sandro ya. Nenek. Allah, gangkaku ngatoa mbo de uli pasida piawai. Ai, banta. Wih, lebih cip nih, Bapak. Oh, lebih cipa. Oh, lebih cip tuh coba lebih cip ya. Sandro kalele to, coba kerja bici. Nenek. Ye. Ni kali ngato kan? Turu nggak tai tang amure ku malah asai. Pura ni mo lira Sandro mbo. Pura ni uli dokter. Dokter. Dokter agogo. Oh. Jadi loli ki. Aja nama sila sabarin bo. Ye biasa ma pura lalo kongka lasa na suruh si dokter. Ya mi matomi tinoli tembo. Iya. Iya ko melongi pada pura lalo baca aku sabarin bo. Sanga dia to pamureng mau po dapi tuo. Lawan dapi. Iya. Aja nama ruka anak. Salamai dapi anak mate. Bismillahirrahmanirrahim. Iko pengonduran na sambang batu sura lampu na loto na ko na korin na taluman. Maka tuh aja kaca. Tani kedun. Ajan kerapu sina. Bismillahirrahmanirrahim. Pengonduran na sambang batu sura lampu ni loto na ki na korin na taluman. Baik. Cicamani. Iya to aja nanti ketan repu sina. Bismillahirrahmanirrahim. Pengonduran na sambang batu sura lampu ni loto na ki na korin taluman iko datu na kalapu apa ngunjunu mande. Baik. Di situ kan. Makden datu na kalapu. Wih, malah lu gitu ya. Malah lu. Lari ku. Lari ku. Ai, nongol apa ora? Lo belau jok lo ya. Jalan lamuruni andi pada lo. Awe pak baju aja na tega kipole mate nandi turun na pale pusat munarit palolo ibadah. Awe
Dile pangan yaitu takalasi panganna naurat takala siwe pajujul ludana pede kopel mapa berwe asan aja lipak mundi mata kian rokai awen di saburan aja turan te pawe pura ya lambat to belawana aga silau bisa bari makoko Ai me kami kali jo pengalaman. Oh, pengalamannya jolo. Peko pasti ro nero pengalaman anu ero. Aga embo. Ero makura pengalaman manum Pak Beca peko pasti nero nenek. Oh iya na je tumbo ere kena ero papa satu rolo itu sabari. Iya. Dega aga salah tumbo. Iya. Maka de papasan na torolo iya ke kanja na je tumbo matanda sekolah matanda tu pengalamanmu. Oh ya. Ah pada nilon itu kejadian yang aku tenang itu. Iya iya. Angka Pak Beca. Tapi ya betul nama tanda sekolah tapi pengalaman kurang. Iya iya. Ya dia meneroga pengalaman maka dia tanya tuh gak tugas ilau lurang Iya. Kan ngero polisi mah pakai parimangi. Iya. Dia menarona ini tere ke maka de cikuru na dia na pada rayak biasa we. Iya. Bulu biti na dia na pada bulu biti na Pak Galung Iya. dia gagero pokoknya biasa gak kena bawa na tuh. Iya. Sisa nanange no ni ero polisi apa pakai parima tapi yang ke pistol ko bandrena. Iya. Kada ero paroda. Sisa bupa. Iya. Mana kasih sisa bundi na 500 mi gangka akon sah mi gato bicara ni sisa bu. Wajah sisa bu. Semua gaji ya aku maya. Iya. Panalili ni 5 wajahnya semita mu ye. Cak aga ye. Iya. Kak cak naga korong. Oh cak naga nasa cak naga senanya. Semua nasa ye ini telah cak naga he. Iya. Aku tanang aku kimenya. Iya. Ya to sir polisi na pernah cabut pistol na peluk ko bandrena na pernah tetu bulu pistol na cak aga. Iya. Cak ula-ula pak. Nasang jadi dia mulai kau sisa benar sama 500 Pak Walaupun air watana tuh watana itu ndek koma kurang pengalaman mawatan padina je kogonain rapa adina pale kogonain rang dina siwani duampani siwani samana duampani siwani na andi duampani awen di nalasi punana pemai Jalan-jalan nenek mika makutan. Agak sih memang aku tanambo. Pengalaman ero ini. Iya ro titariko talumpani talung ngaso tariko Kota Baru. Oh, jero aku tanambo. Iya. Ya to si tu makun raye oke daerah baru. Iya. Cara kebetulan lo maka capi kurang kata umundanga. Iya. Woi. Talumpan ini mati na laki na titeri. Iya. Jadi perlu to iya di masyarakat biasa barakna kong kan Henry Kidale. Iya. Aja muta liwat-liwat.
Napa si dia tu na, wede ne si jinna, ne wayada. Iya. Sisan na kan na pama si mati malolo lakay na. Iya. Tapi ang kana na si di. Iya. Na talumpan ini talung aso si rupa bawa tarina timaka dan bang. Oh puang. Iya. Ko maringaramu ka puak de na wasileng kasih lakay ku. Oh pujilada je lakay ku kasia. De nang kana kasagasa ka de tu panang kana candri nga. Ilo kukuasiba ilo na puang de no wasileng lakay ku ala atanrangan na kuasa puang sapo. Pekoy. De panagan na pulauan hiburan na tampu laki na napang katau mak duteng do malakay la sojo. Jadi itu gero nak na. Iya. Si minggu puranak buting makna na peringerangi. Iya. Nasa mak. Aga je biasa mo po waktu na mati bapakku. Iya. Nasa ringerang itu nak. Asam makadame makna ya ku maringaramu ka. Elo ku si bailo na pungdeno asileng ilaka ku tapi angan kasih goreng na elo na kasih pui. Wah. Jadi itu iya telo na pui pak de kang tanya patok. Sinangi ro biasa ya marulu ku mulai pak nang itu ka. Ilo na pui. Wah bahaya tu ilo na pui. Made cisi kapan atau joka-joka. Iya atau joka-joka. Apa ayo ya mbok makoko ngulu macau inu ngulu mabela mak bukuri apa taitan je balas aku. Kalau joro mite nenek. Allah. De na je nang kama patung-tumpu lak kama nak nenek makun ria. Jolo kami waktu tenang. Getina nenek mi wingkalinga. Oh, gatina nenek ku periolo. Iya. Oh, de metung dapi ko nak mon rie. Iya, terus sira-sira jo nenek. Taro ni mbok gatika ko gatina nenek tariolo. Iya teku pajang sengan riku palek malung na pino mari na pina mari lala akan re palek andre natan si tanekasi. Nenek. Katuan kita na pernah tahu Bepa. Magi yer dua baki Iya. Pura tiri ni gal palana. Puran langka ni. Aga masuk na tina tahu mbok batuan aga patu. De na loren ko de na baca joro ini to apa baca ke? Ta baca joro aja lawan de ta baca ye. Ang kamu kacamata kung pacir nga. Digaga. Dali pakon talap lapu bersanji kutu. Iya. Wajah jimeli patu ni bersanji. Iya, ta bersanji jolo. Jaga ini si batas dia. Ini ga? Madari itu malaloli ma dia panalat tu bersanji ku nairun bepai. Wah, ada tu maringgi. Talona tu napana najakko. Tadi apa jagai? Jagai. Iya. Jagai. Baca nih, Mbok. Iya, kita baca nih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi wasallam putesin wala bawiyah. Ana reko angka mati sana bersanji kalau lampolan ko masisir ko malanga ko lampolan ta gonde-gonde ngalo ko na babange. Ay ko modapelo na babange bitawa pengka tomi ta ko eta tulutong mana umpat terus ngalo ko na denge. Ay ko modapelo na denge tanya ni semu sakuto menusita perangan lipa jo ka maperi-peri mo tatumpo je ku dito jampani. Taromina sana tu maringgi. Kata umakwa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi wasallam putesin wal bawiyah. Iya ramatu isana bersanji ko salama ka ulat tu bola tu dengaku ka matin ripamu tadumo to manresan bersanji ko purang nan resan bersanji ipamu dua na barang atiku si dipolai ka kotanya man ripamu ale na man ka wali jukuna beng ibukuna pak mitau ka anak kadaan mana ka tau makwas ka nanye taruni latu de metna salah bersanji tin karu. Allah
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi wasallam putih sini wal bawiyah. Ana subhanahu tanrisan potawan wala cokiana dar tarijam potawan kaloloya. Lo kamata sarito na tanrito batawan o paniya balik kecingan na tanunrotawan wala bawiyah. Ang kasigdiri olay talamun na nila kulu macay oko benena iron na cedek benena nila tangaban nina di apon ire iron na pucelada na laman ang wer na lolopa berseng nalaton yorin nasibanan rena sadang kasiru na pecok ladan ng kamanin na perkanto munri nalimpanen ri oko tak tane cara kebetulan manis hidup peselo padarena wa munila kurken melona ka aja nama kutana iron na ipam lo cedek ilau dene ringa onawan ni terpas sawala na wer kulo lopa berseng angka mana mi riku si badak kenan reku pereulen pa sadang kasiru ku pecalada ku kamanu prikanto mondri iya lagi bala jusap putalulon tapuro patojangi ranja si di lama arsi di kader si pasame kali su bagai dua lina ku puro balu angka topan hebat si puro leng lo si depa 2 minggu meka bagai 2 wali tasilo siku angka to manuku 2 nganang meka bagai 2 wali tasyana kuni gana misang ko pole cilaka kuasa teripa menang kata lenge pu bene tawe namanya maya menanga pon mali awe mananang ko kata pu bene na kamay nasa etana wa galung waliro ya tuh juga si kamar kalau daerah Baranti juga tuh Bah. Ma purna manana ma sawe celana pendek nama ponco celana panjang malam tan ruleto ningan di pala decai la tanrulana nani yang dimpal de cayawe bunga rendana yang ditandrung letoni wekan rulene menimpal de ceng tolimba enak tolimba me menerima jai Jolo-jolo nenek ke aku tanah sih agak simbuk mau aku tanang yo kesan di Patarawi kampung agak pasir biasa ro waktu nama Tarawi tau oh iya waktu na tolo batu nong oh iya asar malampur tolo batu nong tak iya kamu pilapuk di Sibade ngali iya iya tuh kejadian biasa ku tuh iya ku batu nong ya lebih 200 tahun matarawi iya on romelo na ro jadi motu peko kanjak na tembo angka tu atas salangan na motu peko jana tengka tu kanjak na iya maga musta dikuyal te farmasi kan man kanjak iya malas sani jadi dia na metak di papasan na torule maka dai dega gato di pandangin terbeton nang anak-anak atau pada mana iya egan namongat dinak kedato kepu imang magin kaya ring atas salah poli ripuangnya iya napa makada saluruna di masalah kon kay hadir kulalan masigi iya aja kon kami toko sitang mako kohe pura manang ilirante sitang lebih 200 tau materai ini sikap bikap di mana sih
Mang cina kali orang pidato Papu Imang. Awe na ulangi siapa emang. Seluruhnya di masalah kung hadir kalau nama sigi jangan kami toko setang permana ngikalo. Allah sama makadana puri kalau napa mati lampu. Pagtakapat digaya irita pada napa munser ako cupo nama sigi tinring Pu Imang sama mati nak. Imaka dan iko pagtakapat. Salang. Salang. Lebih aku masalah. Masih di pataro dega metik WC lah Papu Imang. Maca toni salama mapa sandala nak rukun apalina. Maka lulu lumar sandala ngapa nula palongan pataro di toga tau nak kisah. Iya masuk aja nasi wali ko beban masih gie tu lampu pi menapa nagiling alin mengelola pakin mako carana pange ko minu sandala. Dena kada liga sela kunange. Aga silaw itu kajoka to lopendra tu. Matar ni lopendra. Iya, to lopendra. Kampung na yanu la kiri. Laruna. Asa tahu kami. Iya. Dan ida pindah kampung la kiri tu. Hai ko janda iya kalolo nak tahu iko janda iya kalolo dendang iko janda iya kalolo iko janda iya kalolo ya kalolo iko janda iya kalolo ora bawani ambomu pakka capi si paselena Wai come sele. Iya. Najani palero janda ya nak tahu najani janda mana najan atau pura itu malakai dendaro janda najani janda naja onde ko lak buto pa pajja lak buto pa lana lak buto pa putu pasal lak buto pa doko cangkune lak buto pa banda lak buto pa pala butu lak buto pa cindolo lak buto pa suwal ko lak buto pa ini na bepa lak bu mana na jaji angka bepatannya lak bu angka lak butannya bepa Oti bonyok lai burung go paplece na mitau sipo macai dah cuma ringgit tani ku jolo ni gaje masal sabari tani je ruasa pa magala to tersingkung ye ni ga fale masang nene ku maya wasang tani nene na minasang papala pelatan anak an patar ni Kaya sih. Jalan nenek jalan. Makasih. Mereka asat di maku tanah. Sambungan nemu asat di ero anu ya. Bukat isat di napu masih salah nu si salah pape ku pasti cerita dah. Waktu na alin mak bir pengajian alin tak salah. Itu dia. Waktu na lempak. Oh, tahu mak bir jamaah mbok itu. Iya tuh ceritanya itu tahu mak bir jamaah. Iya. Cara kebetulan rekero talumpan talung ngasobosi jadi lempak. Ya. Nah 2 meter si belana babana masih giele ero wae. Ya. Jadi ero bangsa masyarakat makuti-kuti dia kalau mak berjama apa lempak. Lempak. Malango. Ya. Bosi-bosi. Iya.
Sifat telu mi pu ima pu kate pu do jalo mak berjama. Ya. Maka de pu ima. Pu kate yidi to na kata lu mak berjama aja na kasaka onia. Pu ima makro. Maka de pu ima angka gaje plek tu masih paja saka oni. Ya. Gitu pada jena sama ko to ngabuat masang pu kate. Ya. Sisan namanya ini masuk paja na baca ni. Allahu Akbar. Ya. Mating pemain balik mana aku royal selalu Ya. Nah, kita lu bandring pu imak dia mana saat dingalin sa. Balik perjalanan menang. Maka de kate mana kamar te kebimang. Dilito pada jana sana mau dicik dewati. Ya. Ayah sama dia mete itu. Aku kira lebih cangka kak dojena yo le curu. Tarung jolo to mak berdiri pengalaman bu. Iya ro wadinge maki guna lo ku anak poe. Iya. Pada ni rombo bajana sangadi angka mame lo mak bene. Iya. Perlu ipake pengalaman. Apa iya tu makun raye dena sirupang. Itu kiasan ini. Tapi sipak nami. Oh, sipak. Aye. Angka makun rai masih pak bawi. Masih Pak Bawi. Sipak nami tapi isi puasang tahu si dini. Iya. Angka to masih pak kalapua. Iya. Masih Pak Kelapa. Angka to mali si pak nasue. Iya. Angka to masih pak jonga. Masih Pak Jonga. Angka to masih pak telo. Masih Pak Telu. Ya. Jadi yang kalingin maka do woi jiwa cocok bene. Iya. Iya ro masih pak bawi si dipikir lo talatuk nalaken na pasitin ro sila padarena ti mano ko ni kolego. Iya ro bana tung kambo melatahir paruru tolo boleh capu kopi war yalli Doe bawi. bali soli Bawi itu itu. war ti mano ko maga di bawi Iya to ngana matun ke bawi nenek. Iya ba matepek kan ini matepek. Deja tamata pom kayak mereka pengalaman. Ba. Ya to si makun remaleng si pak nasue. Iya. Ya komen rek tamun aku boleh ada ngesaliwangnya adi bola nasuang nula maki tahu tu. Asu to ngana si pak ye tu. Mak dek pitamun na pandre ola bolana. Woi, kita kira asu Itu ya su lupa tu mak dek. Foto min dari asu bola lupa nono tu. To Ya to si tu makun rema maleng si pak kalapue. Iya. Si jannya tu matu tu dana tamun si tu dangan laken tu mak kita jilu ni matu laken kan. Rumah tu bui pala. Dia anak ke do. Ai. Mon lo kerja dat dok macolin. Kalau kuat tongang. Man tamun na matu na palo cile ko tangon na sa ala bali bola je pale bapan. Bali bola. Iya. Dia mana rumita kak mak kita jilu nak tiko de ko dengke so. Kunre kalapue. Iya. Itu si makun rejo mah Iya. Maleng si pak jung si dipikir lo talatuk na laken na si tinro apa mero. Mai sonia bola na suang. Ya. Saat na parisani waratna na parisani balena gula na kopi na selengkapmu karo mataliti. Wah, mataliti. Oh, makun rejong ero nenek. Rejonga. Oh, ya. Iya Ika tuh apa, si. dok, kulat tukang tu. Iya nama dia kurang pengalaman dia Oh, kurang pengalaman yang tu ya awal dia tuh si tu makun masih pak talo Ya. asal rapi puncina tamunna. Ya. Dene ko de kulakin na dene suro. Iya. Pertama bulan nasuang kaca dia nasi gecok siru dia nama cing nantara lo saliwang. Baik. Oh. Itu telah aku. Oh, iya rumah si patalo nenek. Iya naro. Iya timi pedangnya indo anaknya maka koto letu mantu bola maka ada aku mulai masih pak telo maka anjak pelik kemakir. Ya. Mate lalo pak andikmu boting capu isin nangkat tangaman regore. Iya jak memang dina dua saraku ajak na dua saraku rilalang ngadangang. Mate lalo pak andikmu botiang andik mate lalo pak andikmu boting ajak na dua saraku ajak na dua saraku rilalang ngadangang. Bencana.
awe mutarona andiri yelle mutarona andiri yelle mugatu raga-raga na mugatu raga-raga mu tempai tasiseng mutarona andiri yelle mutarona andiri yelle mugatu raga-raga mu tempai tasiseng iko solangian di alemu iko solangian di alemu iya anak macan ningeko ala murian reparia iko solangi naure alemu yang di iko solangi sapo alemu iya anak macan ningeko murian reparia oh nek maga si Kongo Kak siset di makutan pengalaman aga si memang aku tenang Ikut sih induk malelang. hah Induk malelang. oh ya apa itu induk malelang Iya. makum ceritanya itu induk malelang Ya, bikin ini. iya ro nape tala induk malelang cara kebetulan nih anak si ditapak mi urani tala to nila malelang Iya. Lama lelang. jadi maka deh asan na tahu induk malelang mbok malelang iya tapi iya ro mbok malelang Iya. ya ko pakar suatana mo poli manina poli oh iya Galak iki. magala maka jeung usah di ko petamu pinalo petato na rewa oh iya tapi angka penyakit na bolai penyakit aga mulai uno aju bampai aju suruh lo galungin na pura nali lo subuh dah dena lo galung Iya sih atuh bawa. ya ro penyakit na ro Iya. mau agam goreng den nali lo subuh kendok malela dena lo galung jadi angka nang kawat tu mandriwan ni Iya. maka deh ndok malelang iya kada ndok malelang maga si ko ambok malelang iya mah tu komo to komana sunan subuh tak duka sindok malelang iya maka deh ati nilalang tahu agak tuh yang ambok malelang napa ku tuh ngaruntu ruane dia kata kotak-kona milu si romali lo subuh nak lorong tadu jadi angkat rumah dari orane ya nanang ko benena dia sangalena karena kurang pengalaman iya jadi harus kasih benena nak mau tu mana sunan subuh sadia ni buku nandre oh iya leceleng lakena sipunan na mangkal ngulo tamak galong kolo tak dia nang kana kapesak-pesak iya nasa ayah jabano tak dua ambuk malelang iya ele sisa pinak masih je aku kasih minta karo takuna dia kana gili-gili kapesak ka siwan ni mubak sisa piraso tak duit iya jadi iya mana na tak duit labat ni balik galuna lo galungi dua iya mubak tu ni mata na suita murah ambok malelang ambok malelang ngotok ni wah pemalamatan ngotok ni masa lisali ciling kota longan ni temacala ita murah macai ni yang sigaru garu bang iya macai lo kole-kole na salawin jak dia mana gato mi mala galu malojang maka dinduk malelang dia tu gaji namula maulu ambok murah malelang iya mana kata talung pulai no galu malojang mi bereng no si sangat tanai macan ni ko pancirin pulang sa pangali bola yu mak janci mele di tupi garan nasawe bahaya mbok melu nak baluk si bola ki iya jadi kanjak na tukang kepengalaman sama kundre ya iya kali karo rumah maka pat jam ni bawang ko londa purangnya Iya. malelang nguruntuk ni na puci ambok muna napa namanya mendenali ulun subuh no sitak malelang na kak birang nga ambokmu ada mombo induk ni gare nasi induk kumali ulun tangaso jadi renang ya malelang angka tu si cek dia lambai matar ruka biambok nama aku ya lambai na per ulun tangaso lai kanda uluna woi kandai tapi manantang dia gini ketok lek kandai tapi masan nambok iya nokap di kotanya untuk sendiri ku perintah enggak mereka perintah bale-bale masa indukku kak bika ku ulun dapurangan mbok kada nono sita nak muka birang ambok madamin ro gare mali ulun tangaso bae narik pasing palipak no lari ni boleh kalau puluru nak nak kak dengan apa dulu Iya. napa si wali aja na tama ko pangapang si wali isaliwa mopi Iya. na so indok malelang
Siaga galu pulu taruang ka aja nama bicara pulu. Terus si tak kumayo tengah soe. Purano kodaki nalo no tengah so. Ding lepas idapi nyawana lok kole-kole nasa. Salurune ro galu kaboy lawalam palang galuna jubat di memang ngak milau taruang ko punyu. Denan set tapi pulo. Nasa induk malena. Punyu aga memang tarang ngak mau malena nasa. Ih, punyu monyong. Na makar orang pitapuan akar pulu bolo makar bama ni punyu monyong. Tak ada lepas idapi nyawana. Iya. Kada bama ni punyu monyong. Monyon ni ka pangero. Tapi yang kapahebat sih dia siapa? Iya. Talumpan ni purana boti tapi napa kata lu sewa dah. Iya. Pokoknya itu apa itu mundur hebat napa Ya. kos. Iya namanya rupa jenang nenek. Iya. Iya. Jadi renang cara kebetulan rekeng ia tahu mapak boting bali kampung nah. Iya. Si cawe kami rekeng. Iya. Kuto ga makun dacak na mani gombal lakin na. Iya. Nasa deng. Iya. Maga kundi. Me kalau boting deng. Iya. Apa angkat waktu na tubutin salau kundi yang penting mengerti. Iya. Napa gini benar? Ia tu tinasang ko dia agano salah ia tu. Nasa yang penting mengerti ko di lau no. Hai tae. Jadi orang nangit lau ni ia tu silakan pak nasa nama melong ronrewa. Iya. Maka ada mau mengerti muka. Iya. Ngapar pak bam teng aku mako dia nasulu. Ya dia nasulu. Agana lo ilacak nak kamu bini kun reu matu. Iya. Apa nala batik tinron na. Maga musat di pak dine ro ko siwan ni bujur itu matinro. Oh iya. Maaf. Apa ayo bene na cara kebetulan itu beni pole penda sar posidi. Serpu ya. Ya. Ia tu macu lo na kontai. Mon romanya mak benu. Iya. Na lupa janji makan di sumak matu. Iya. Coba wingeran ya tu na sarapo. Tarimpa siang. Coba biasa rumah min dari maki lo kero. Tarimpa na siang ngerekeng na lulu mata sa. Mati. Ya matin. Lau pinat dingin pakai cerang. Iya. Maka dah apa laki ku mengerti mogo. Iya. Tapi nasa deh. Oko tu ni lo pakai pak disangin purin pak guru ngak nenekku. Iya. Tapi nasa pana dia nakan rematu manasan janda malolo. Iya. Jadi ro lakin na maga jung sat ni mocoki mak garuru ta sampato ro nasang benena. Oh iya. Siwan ni dia kena tindro tina tuku aja nulun pak lipat tindro jana pake. Iya. Maka kapat jamatan dan kena kapat jangan tina. Iya. Ya to gabe ni acana masukkan na tengah maku dia tang acan sama. 100%. Pangkat si dina tahu cai itu. Pokok dia nak yasik nah. Iya. Acana dia tak duduk lakin nah. Dia tak Motor lo bola nasong mal termos ni buat kopi na pacan ni nantar saliu na patopok ko meja na palolo tam kamera. Ma pikir. Iya. Iya koko ka yo na ranjang etat dula ke ku na pole matuk kana. Iya. Kanja panambak na ruaru ku salah cidik calagaku na sok lah. Ayah kecelakaan. Nah, aja nih pau. Ini sepahan itu. Iya, paham. Mondri asih. Iya. Deng. Oh deng. Malam-malam rumah tanah watana pal itu tak duta malam-malam rumah tanah. Maka bombo ini. Bumbu ya. Deng, oto ni mino e pala. Woi pala. Tahu macai. Ere ngak kunci na lemari. Dia upu jeung mun rong makun dia ga pangertian. Buka mai maga musa di kosiwan dia ka batindro. Iya. Asam mak kada koli sumukka. Iya. Maka dewe tarung ije masana deng. Ye pala deng itu rusi na timi lo jata patilo. Aja nya murampi receng. Iya. Ere ngak kunci lemari lo pakal mo kadira. Iya. Ya to bene na kasi apa tahu malam majan tu nampeng ni. Iya. Tu gorani cepat nak kata lu lupa pol ranjana guncing lemarin. Mo selera tipa-tipa na laman tu na jaki bet na. Na itu gabe na cana engka pengalaman re kinita na sepan na bet na ucan na kawin makawigang ko tu. Iya, pakane pengalaman. Lau mak dong ko na ransa-ransa ni lakin na. Iya. Masa deng. Iya. Melo tonggo je pale mak deng anak kere mak dik na pengguna. Iya. Na wicani robek kalau saliu. Iya macam babang napa na puluh sih lo dah maje nang kamadit. Aja nama kada madit tongko. Lah mulai pak bori mondri. Aso poda me makko. Iya. Na sapuro na saupan na puan na dia nakan de pengalamanku ila murusi dia na. Iya. Janda malolo kak tupu ama sai lalu kak kasih kuan. Iya. Na itana mak julek kaje na siwali lakai na makko wicang be na 5 tahun na mangcak be. Iya. Ya jia bio na kopi lalang jadi 5 bio na perai. Iya. Nilo nak ke de raji mondri na panak dengri ni 5 bio na lala kawin na patamai. Iya na dapat tu ni na tarik mindrik mako na
napa belok kanan cik dia nak jempang. Iya. Pana putar le nama ngulungan sepak biri ni dia jadi mak be. Iya tu pula kita nak pakai ngai donak kia. Macam amai tak makun re mana. Iya. Ya ko makun re baik curi tu makura pengalaman. Lebih bahaya pekauran itu makura pengalaman. Baik, pikir nenek pikir nenek ya kami kali. Iya nang kauran yang makura pengalaman. Ya. Mau maripat-ripat tu man repecuk ladang. Oh. Itu banyak bisa pau. Pikir. Mikut tu sini. Dia pengalaman rumah kadai kotok joka. Ita ruang ni me beneta sisa duit. Oh. Asal melok joka na pari dompet mana di nanti. Iya. Makurap. Dia menerogan pengalaman kadai ko tarong di Indo anak tantu kong kapak balu bale mali ni. Ya. Itu pole na galung umpang pole darah si banak bani na subale. Iya. Dia gayer. Na melok joka na pari dompet di na. Iya. Pangka mana pak gandela bale lalo. Bale baru. Ya. Lari bini na minre maga bica taluk du kawin kuat deng. Dia nagaga. Lawan siri mandar tu ni pecok ladang. Anda di picok lada. Nah lah de cipur singkar du kawin kasi. Cocok to. Iya. Atar minre bola na tengkang kasorok na apa sunna de gadi na runtu. Iya. Panakaka mani cakona. Iya. Na salabat do. Iya. Iya ma. Lang mon ribola no sita nak mupuang lada makudara ambo mani pecokan na dupetin perikantong dina. Ai, wah kami. Ai cocok itu lo periaron ya itu nenek. Nalala nak kalaku ya tu nenek. Demi tu nama di nenek terak dui Indo anak tu mek joka. Sampai walu di